полномочиялар, президент полномочияны эч кандай парламенттин аз эч кандай ашык полномочия деле болгон эмес. Менин убагымда деле парламенттин полномочиялары жетиштүү болчу. Өкмөттү парламент менен гана шайлачубуз. Мына юрист катары айтайын, полномочия президента выросли. Эми ачык эле айтыш керек. Туура. Себеби ошол кезде мына президенттин полномочиясы, я не злоупотреблял, мен ошону айтып атам. А болбосо мы чувствовали, что президенттин полномочиялары должны быть большими, себеби ал кезде парламентаризм везде мешал. Себеби парламентте сидели советские функционеры, которые не воспринимали ни земельную реформу, ни валютную реформу, никакие рыночные реформы. Баарына каршы алар. Анан кийин, чтобы проводить рыночные реформы, нужно было указом. Мына земельную реформу я проводил исключительно мен указдар менен өткөздүм да. Вот за это меня могут винить. Мына Акаев бүт указ менен айыл реформасын, жер реформасын өткөзгөн. А на самом деле это надо было делать парламентским решением. Это решение Закон. Бирок парламент кабыл алган эмес. Өзүң ойлоп көрсөң, мына парламентте ошо колхоз, совхозду курган, жана Турдак Мусабалиевич айткан образцовый колхоз, совхозду курган адамдын баары отурат. Анан мен барып ошол колхоз, совхозду жоюп, фермер уюштуралы десем, ошолор голосовать этеби? Бир да голос болмок эмес, туурабы? Ошон үчүн мен бүт указ менен өткөздүм. Анан ошондуктан кийин парламенттин полномочиясын кичине азайтып, анан президент полномочиясын көбөйтөлү деген максат болгон. Аны моюнга алыш керек. Туура, ошентик. Анан ал жардам берди. Бирок мен жана каршы болуп атканым, мен супер президенттик эч бир кыянаттык болгон деп. Мен андай пайдаланган жокмун да, пайдаланган жокмун мен аны супер президент